Hallelujah. Kapangakot, mensang mau, mensangan ran sarawi, July silu, kasilun ran me, sa kamite dong, tegechel kamite dong tota pong kono bata, o share masanang kot, ni pongonan ran awari sa payo, kalangan kiyang kumailakan mekin korkorongan masanang kot, kalangan kiyang kumailakan me, bobo sa masanan kot ktan kian somau and bobo sa masanan kot pueki chel patapata te chai momor chai katin yeyas ni munanso kaono pekarong kachel chelen kalong ki sapol mamasan si kalangan lapalapang kot kayo karyaw on kumalkan karusia meuya yang yaw ya kakan baikwat kaporapor keme direction de kawid yo sangren ngayon sarawi yan kak tangan keng kecel-celen wiya metso wegi amal katin baik kami rin maganda baik yang ya ngay so may kotyo a baik yang kot jamin da ko baik ko perang kot may kotyo may pitata ko perang kot chay wiya yang kot wegi kot may chay wiya men welcome to Karusya kan me taudar irailakan me bilban taudamur Wempil koronga masanin kot ranmawang kumail osami bang watak mensangat ye son walu John 8 irachitik silisak eu koti okay son walu irachitik silisak eu koti lel paisak isu when Jesus awie Padahk nan mega tengkat pun sambawat tuan aramasakan megan confront aramasakan megan tuang aramasakan megan gosayang okay yeyangi puege roposon puege rapakong okay yeyangi puege manamanakan okay yeyangi poran litipi okay so Jesus may sapol matel model the men kalmang tamega tun buitolale kaporapor keme chapangkang watak story kan buchalen Kawita child more namdame teaching of Christ tame kaskul mepit kaskul sangren Jesus metokegi child Jesus said to the people who believe in him, you are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. So ye first point memen kasa watong child yung child nan wasan watawatet komkak watak nipon pi iban point out tani oralap Tamitel anane kaskul sang nanero so Jesus masani yang rail aramasako ma kumail utan disciple the waraki the yangya kumail pan lalopotong ay patan kan okay iman sa chebang kun watak puksarawi chebang mangi menya mapatakin Jesus menya mapatakin sauko pakan menya mapatakin Junta taong kan menya me patakin mo cheban osa me patakin Jesus poeki momotso wiya a Jesus got the bon sambawat okay so ansa me chay watak puksaraw cheban osa te cheban mangi menya me patakin Jesus menya me matamatawan samaro kan te ramas chekan ar patakin Jesus me cheban watak nan Matthew Mark Luke Son te patakan ronga mawa o kasaya isme kasaya palilaw tisme kawkawid wasaw tisme puko wiyawitang ong sang ni sapol matatok ye Jesus karata magchapan mena sa tama Jesus mama sani go back to the Bible ko la nang puk sarawi okay pueki patakan Jesus sa machapan pokata okay ganda amay patakan ye friyom patakan ko na ba so may So ya patakan Jesus. Tame Jesus kak atan momotso de atan buin adaral mo. Apatako imakasampal tame chay kamelele. Tame chay uyusa nandama chay kan patangi. Okay, masani you are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. Are asa ya magam lalapotin sarawi como na disciple, como na warak, como
yangnya. Okay? Como kisoy. Kasi makom lalopotong ay batangkan. Okay, ramas kintaka. Seosa. Okay? Lalopotong osa aban miminuya. Patakin Jesus aban rule. Acay papa rule, acay mata rule, acay kaperin rule, acay ngongi rule, acay lifestyle. Okay? Patako ban sa tatang niyo. Acay mamor kiniyo. Pues ime masani wasa. Magcay lalapotran time patak yung kacay. Oriyak chay utan melel. Sapolma ton patak. Okay? Silisa kriyaw. And you will know the truth, and the truth will set you free. You will know the truth, and the truth will set you free. Nansoni sa tayo, we know what Jesus claimed. Jesus ko saya yung rail, ngoy me al, ngoy me melel. Takot melel, sapol mapatanggan me melel. Okay? Ime al, ong maur, ang golaren kot, ime melel, takot melel, sapol mapatanggan, ime melel. Pwede koros uya patapatakan sa mga kotto. Ako siya ngoy me melel. Okay? Melelinda me patapatangki, ime melel. But we are descendants of Abraham. Tamar sapang gi engap kit katautoken Abraham, they say. We have never been slaves to anyone. So that lutu. Pueki ramen sapang kita mendaki. Kapano sola me melelo kapan salata klas. Ramen sapang. Ako saya, we have never been slave to anyone. What do you mean you will set free? Okay, ramen uang ramen akamay. Ako saya kit kadauto ko ni Abraham. Nadaga ka ko saya ke me saban salata kla. Pueki soja me selit lutui. Okay? Kasayin komat, kasayin gaiten mamal. At Jesus masani man nansilisak tayo. I tell you the truth. Everyone who is sin is a slave of sin. So ramatamatawa slave ya kacay ko isaon way parte son kamagal te son matuwal miya tel kaun. Iyaral matamatawan slave mo. At Jesus kilkilang lingen. Jesus masani yung rail. Masani puegi aral miminanti para rail little deep. Eles what me walk rail to niya child watak historian man Israel kanan isip. Slave mo. Mero yito to karo yap walk bambapaki. Okay, ani palingen resesar ke mera slave. Okay, ramen palian Jesus. Ramen katete me rail rail pung. Pui rail katautokan baba Abraham re kam kamelele kokop kang kokot ansa me Jesus porta ra kamelele re uyu yang apatanga a Jesus masani Mirail rabana sala me melelo isme melel I rabana sala peini arapan sala takla arabil ngileng komat kita wasa tama ka min te yawe wena min da sala takla pa soja me saludui Asilisak tayo, masani, I tell you the truth. In tayang kumail ni Melel, who is sin is a slave to sin. Pwede yung may miminantib. Okay? Resasa maralitli duwidi. Relamlama mo pwede sa tame uya walk iral di ngong ral tamaran buya. Resasa menipalingen. Satan ki yung ral deep. Or miminantib. Okay? Relituwidi. Biya tipen, me koros merekang uya prowiya anyway. Prapran lale pueki tatokin chepel me controller el more por resaika sa Jesus resaika sa the truth when set them free. Okay, so silisak limawa ko saya a slave is not a permanent member of a family, but a son is the part of the family forever. Okay, Jesus kiyang rel illustration kiyang rel kawaidwa ma ludu man kodo nan panina yo ludu esay jo yala panina yo esay jo melelem panina yo ludu Israel a son Syrian panina yo esen Syrian panina yo arain. Okay, so tama metaphor de kilel wasong ko saya nan wing kot pwede tipatrakan jawi memory na ramas ludu.
Okay? Lutui Satan. Kiki ang kacay deep. Chay soja salatakla. Ama kacay salatakla pag chay lip sapal, chay wialar sarian court. Riak chay wialar towe. Ton panena yan wing court. Amen? So, if the Son set you free, Mao would referring himself. If the Son is my Son, Jesus. If the Son set you free, you are truly free. May pangkawan ni Pompeyanda. Ama sapole Mao, may Jesus, sapole ma Masaya, sapole ma Olo, sapole Mao, if the Son. Kasalatak yukala, akapan salatak la melel. Okay, salatak sang ni da, salatak sang ni deep, salatak sang ni totokan butingan tepel, salatak sang ni kaskul sa pungkan magcaygan tiyangalaw litlidui, salatak sang ni wawan kitiyangkan magcayal chikitalala melitluduwi kitayla so po chay pongpongi, okay, chaypan salatak lang. Chaypan asayar tama court o tama kaitek. Tama kaitek koros chaylan kir pungan plata. Okay? So manto kiyang po kahit ang kupranggot ma Japan buya. Tama kupranggot pan buya. Okay? May ko sa yawasan. If the Son set you free, you are truly free. Silisak isu. Son walu silisak isu met mailel answer what? Yes, I realize that you are descendants of Abraham. And yet, some of you are trying to kill me because there is no room in your heart for my message. Okay, so damit Jesus ko sa yang rail, meled, kumay katotokan Papa Abraham. Pagi rawya po, mamor ko sonat, rawya watwatok puksaraw katete maring, ramamor ki rakam kamele, roko kotolale, ayayi Jesus porta, o patakong rail. Jesus ko saya, maing meled, iyasa, I realize that you are descendants. Ang iyasa, makumay katotokan Abraham, okay kumay mentano ke meyola, pueki sotra room, sotra para ng kapitamal na naman mong yung ongay masan. Imawiyawi ran pukat exactly. Pen Jesus masan yarmas pang kailong kung kumal pora kailong ganyoyer. Okay, kamu yung ngoy kota patapata karamas kailong kung kitchail, rakilikilang laban, memas katong-tong Jackie, aresoja kilikilang dami Jesus mamasani. Okay, I realize, ko saya, kumail melele, tak mailindan, kumay katotokan, Abraham po kumay kam melele, masanang puksarawi, katete maring, ay Jesus porta o patanggi katete kap. Okay, resoy kala. Ako saya, okay, kumail. Kachikate kap. Jesus portao patang wing court. Me intung di record di nan kate kap. Okay, ako saya, okay, kumail sangasangan ke meyo la po yung soja room, soja para, soja space, soja wasamay masa ng goyo sandilale, remail. Okay, so Japan udial exactly imawiyawi answer what. Cheka kinda sa Catholic sa German wrong. Abatakan Krais ka po mele jay ko yerta Catholic sa tolul Jesus o sa palmamasan. Okay, so do it imawiyawi. Rakos ko saya tama ko kelep sa palmangkot. Puse dit kison Papa Abraham sa kamele le ko sonat kami sa tirkitalale. Jesus masani ay patangka soja nan dorem imagaman kami kanyola. Okay? Aritueta kajala kami ipsapal. Kajala ipsapal meman soja ipsapal inanang kailong kong kajala. Pokita soja patakan Jesus re-rail. Okay? Ya patakan Jesus patapatang kajala kolula. Ipatak koyo. Me Jesus ko masani winan matupayo kolula wuliakap. Okay, and so the son we patapata son ko don paved the way ko don kauna pata albo Jesus bang kotto. Son we patapata masayaw bang kotto. The kingdom of God is near what ki ko do.
And so Jesus would cut the Padahk. Kolula, kingdom of God is on hand. At hand, what kiyayi? Jesus what on tell wing go to tell anana kolula bak tellen so kalalale. Okay? Tama son ko sa ya eban ko to. Jesus a kachtora ko sa ya kolula. Puya kanut so kalalala. A maur melala ang patlong rem ko ichagowe mo ko wakala ka maur kita ay batangan. So jay what gira child ban lama Jesus akakamay 2,000 years ago exactly imawi yawaran what Karusia me religion ijaral sarawi so jib sapal resusuik Padahk in Jesus en rokosaya sa ko Jesus apso jong en sarawala o so jo ko diala ban tame Jesus man kawit kin kichran koros okay masani o bil mo set free yo klame Jesus masani mo ibana sola me mele lo mo ibana sala takla armas me so jib sapal bound Rawi detained and slave to sin. Okay? So, Selisa, I'm going to read again. And yet some of you are trying to kill me because there is no room in your heart for my message. Selisa Kwalu, I'm telling you what I saw when I was with my father. But you are following the advice of your fathers. Okay, Jesus masani, intindayang kumail dami rosang samayo. Kumail wiye iditawen kaway dinamay. Baba kalaba ko. Okay, akay kinindaya aka. Kitse at baba kalaba ko Catholic. At baba kalaba ko Catholic. At baba ko Catholic. So sabang Catholic mela. Exactly. Tame Jesus kaskusaya wasa. Emasani ngoy intindayang kumail tame samayo. Jesus katkitong kitail tame kod mentailen mangi. Okay? At Jesus ut masani ya kumail paki kawaiten amay papa and samtakan. Okay? Papa e parayama benangkadete maring mere pass down generation, tradition. Mo isotro sama-saman kiti yung momoso. Apo sama-saman kawewe yung kitail. Me pakpaki wiya pa o ana pa momoso sa tsaka maor kitail lang. Po exactly, i-message me Jesus pepe yung nanamueyo. Po kaya wiya sansara wira Jesus kachto patapatangi yung rail. Tame sa mau kawit kipuyen kawit yung kitail. Minsan ba, rail suy kala. Kila ma, kita se asa, se kit kisang katotokan Abraham. Okay? I'm telling you what I saw when I was with my father. Jesus, kawkawewe yang real me kachtido sang nan lang. Kaun sama coach Sam kataroto. When kachton masani yang ketail tame samo masani. Pechailen purala re, chailen poson la Jesus ang kopre chaila re. Ako saya, but you are following the advice of your father. Okay, makambang wadak ni lokayan translation me what ako anda my father capital F ako sa saya heavenly father ako may pakpaki advice kaway din ang may babakan small f baban sambaka. Okay, may bang ko sa iya baba ay niya yup sapal ay baba kot igakinda samat bakat nan lang. Okay, pag saraw bilkatete yan me iwialar serien coach puegi poson Jesus. May banda ay baba permenso ponsam bawat. So kasandin permenso kan etan paikiang kasandin court. Maso isibani tawen. Okay? Ibani tawen tama kasandin baba nan lang. Arya na polong cheche strip sapal. Ime chebang ya cheban tuwe chopuina me Jesus masani ikin rong tame sama yo kasaya tame tinta yang kumail tame ikilang aku mail may yidi dawenseli kawidin amay babakan akas kasaya baban samba. Okay, our father is Abraham, so rebilbilewa kamay rakasaya at baba Abraham at Jesus masani no
Jesus replied, no. For it is you were really the children of Abraham. For if you were really the children of Abraham, you will follow my example. Okay, Jesus masani yung rail. So, kaidek, ko baba Abraham, ap kaiden, baba Abraham, kabani dawen ay kawid kan. Okay, instead, you are trying to kill me because I told you the truth, which I heard from the Lord. Abraham never did such a thing. Okay, so ko saya ratutuk paisa ko. Andaya sabang rail miso kay tek ne Abraham kumail puman utan ne Abraham ser kumail ak may panita wenia. Ak tama kumail ut wuya kumail songon ke meyola. Puegi indayang kumail tami rongasan samay. Ako kasaya, Abraham never did such a thing. Tamen tinda. Me Abraham rongasan God. O Abraham ma Abraham merera le sa filban menyang kemela Jesus pogita. Abraham rongasan God. Okay, aramas da idi dawen puegi kawin dinaral panay. Resocha rongasan God. Okay? You are imitating your real father. So kasaya. Amal papakan. Ima kumail alalasang. Mailatik menay na aparam kumail. Aparam rongasan God. Puegi rongasan God. Ma aparam yang kumail ng klakot. Esotaran ng kemeyola. Akumail men kemeyola. Pukumail ititawin. Kawit na mail papakan. Exactly mewiyawran pukat. Okay? Katel we did awen atel momotso atel anaba atel we apatame passed down atel such a many psapal. Tay such a men kamelele me coach katlunda le tel bugit kitela so was a young tel ngen saraw. Turin mockery. Tagot mockery. Lalawe. Turin lalawa ren kitel men bombe men kamong koruki lokaya toror men kamong koruki amen hallelujah praise the Lord. Okay, ibisuka boy po machay strip sabal so to sampuka kakpot yesang retevan lalawe ki ay makasambal po puksaro kasale yung child deep koros kauno kakma ko rape kamaramas purap yatan deepen nanak aban mako dipin lalawang en saraw kelepso ariaramas koros me strip sabal raban lalawe ta kauno oiral megila tiparelkan. Okay, magaredak chapaten kabakap aramas koros atay penene atay friend tebil jona atay boy makailong kung atay boy atay patapatak lalawe pachakamele ngoy me patapatak Sejai pungo manaman yang kailonggi. Mapata ko sapong ibang kapakapki. At sejai pungan kailonggi. Pwede patak. Okay? So, masani wasa, you are imitating your real fathers. Kumay lalalasang. Kumay lalalasang udana may babakan. Okay? Rajuju paisa kisuwa. Okay, saya. Paisa kriyaw. Jesus told them, if you were your father, you will love me. Maudano sabol quote kumail, may pampakpakiya. You will love me because I have come from God. And I'm not here on my own, but He sent me. Maudan sabol quote kumail, may pampakpakiya. Bueki quote kataryato. Iko sangre, ekatung kataryato. Why can't you understand what I'm saying? Okay, Jesus, uya ka ibanda ka mayapso, uya kaukawewe yung ren. Ansawo. Ako mo yung ngoy, kita uya ka mayansawo, po just trip sa palo, just ucho, watak masanang god, po, ngayon saraw yun, so sa yung kita ya wewe. Okay? Masani, I'm here not on my own, kaya kapil men pain ko to, tensenay, de, irabrabaki, tuwajak child. Talaga may pilata itawin Krais, yuko to ye patabatak po ko kuprangkot kay tenin senay. Okay? May gino matawala ngay kan korur ki ang membombigan mekin kailong kiniya po ye patabatak. Iginda man senay aya
So I kataban kiyo. So I will member the Padahk. Mine sene boyan senayan. Nyoy plan. Bangasela para. Bangasela mempompe. Ibans. Changa lawasakis me ban rurla. Pogita matak. Okay, ban rurla. So Japanese ban. No se osa I plan koko ta ikarapanay nantian school. Apan so me ipsapal kauno to work it. Yan patapatan kita me yasa. Kuporong ko jeru yawi. Okay, so ako sa yame. Kahit I mean, kauno makataro to. May bang kawe to kahit kinsane. A paik yan. Why can't you understand what I'm saying? It is because you can't even hear me. Jesus ngongla. Tamok may chukak wewe kikita may song ka wewe. Puegi may sa chukak rong yan. Okay? For you are the children of your father, the devil. Madawa? Labalan akamayoma. Talapalan kawewe sansalioma. Kumail the Syrian amay papa ko may tipel. And you love to do evil things. It does. Okay, puede kita maikin perenki. May got me sweat. He was a murderer. And so the tolaro kawewe yung ral yara el papan. He was a murderer from the beginning. So ngayon Saud is on librapaman. Okay, Satan he librapaman. He has always hated the truth. Ekenuwang memelel. Ya memelel Padahk and Jesus. Okay? Someone describe it. Someone kawewe yang rai. Pwede ayay magme. Reasa koot. Pwede rai Syrian apram. Akasaya pwede ikosan ren koot. Kumail soy kiyola. May soy kalakot. Iya mail papan kaite ka apram. Pumay apram yang kumail moyan sawat apram rongas angkot apram pan so tuya yang yatak mayuyan aku mail nain tebel amay papa ye tebel an sawat tataka sa saya yang rel kawewe yang momon re baba tebelo because there is no truth in him tebel so to megot melel re so itagot melel megot ko saya Jesus masani ngoy melel so matepan segala Padahk in Jesus. Okay, baluaro walk on this earth 2,000 years ago. Aluyer pun sambawat pariyagit sa malaro. Iya pola. Meta wiyangen lar. Meta sota katretel. Sapul mamasa no katretel. So mateban sugala Padahk in Jesus tay sugala court. Okay? Meta kasaya when he lies is meant in that Satan. When he lies, it is consist of his character. Satan also making likam akasakaleta easy. Okay, so Padahk koros kamelel koros mechel matamatawa melikin kawaitin Jesus. Chay matamatawa megot melikam. Okay? For he is a liar and the father of lies. He likam man o baban melikam koros. So when I tell you the truth, and so making tayang kumail memelel, you naturally don't believe me. Okay? Ako saya, puye kilikam mo nga mi meremail. Kumail rongo sa nga may papa kala ko de Satan likilika mong kumail and so mi pampataki yung kumail megot memelel automatically and so po kilika mo yaw de kumail kan merongorong ma may panso to kamelele. Okay, paisa kuno wa kasaya, which of you can carefully accuse me of sin? Israel makakadik tibaikan. And since I'm telling you the truth, why don't you believe me? Okay, puwegi ya intinta yung kumail memelel. Ta kumail ka kameleleki. And one who belongs to God, listen gladly to the word of God. Aramasaman te Syrian kotaman egen peren kita marong masanan God. Okay? Matawaman patabata ka moldar. According to the reading, kakping kasawi. Isombaka. Okay? Anyone who belongs to God listens gladly to the word of God. But you don't listen because you don't belong to God. Iwasaw may menudia. Okay, ben Jesus masani puweki am kang rong ay patangkan, puweki am kang rong memelelo, mikas ko siya yung kumail makosang reng samay. Arya, akasalita magkaite kumail. Syrian court. Okay?
Ma isay muitan Jesus ay maur. Aman pinagap te managap share masan ng got to wait ma. May pan aktigla mong got ngayon ta makong niya utana pan sawas. May pan katang edir meso chagiligilikam siya pan rong so cha Tatan Jesus songa ka wewe yang rai memelelo so cha memelelo pan potlong. Pokita kamu me an kepungan recengata or recengeti. Kau no katki yang kamu pilipil. Gaya ibuko ko soya buko plata. Ngayon matawa. Kachal yeyas ng kalangan. Masa ng coach magkajay kung rong ran koros pangkating kachal. Pwede Jesus kin mamasan true sa pulma aramas. Chay kin suga lapo chay kin automatically. Likaw mo mimiyar re chay arkin matangan pichi kachay pa chay len suig. Tama ko dito sa man lang. Amma chay chikla chay pakmanki yan Jesus te pa chay kan. Apan sawas. Chay bang puruta me chay suka melelew chay ka melelar. Me chay kotong-otong kipuew ya patapatako chay pakpakelar. Jesus pen masanik may kailong ganya. Puya kisocha melelo remail. Amen. Chay kapakape. Kalangan ng komis yawa coach kan labalap kaping kiyang komis sapul mamumasa ng kit. Ika melele me sansal. Ngayon sarawi ay kapakap komiyang katin sayar. Mong kan koros mesaik mo itong komiyarail maur. So tilibilbil was a remia rapan kelepla rapan sarabasang ulukuriyang komi. Kom katini nauki di masapan ratungong komiyat mongyong. Kambanga tunggatlong osa igit pusan gakweweki kuprong kot. Kom katung kupro kapayata korusia ni marang count Jesus muyat kaunat sangomor kukolata. Amen.